سالك تجي سركفتنين بر بچاف تجي بر خدان و تيكوشينك بهم با غافين بر باشتيبه بتايبتشي لسوريا وباكور رجلات سوريا هل بات بهلوشينا رجيما بعسيره هيفين خلكين نكيش سري لدي ساجي هولدان كو لرين خلاصيه بقرن جبكو بجهجن سركفتني وهر كسي دريه دستي خوال دريه اشتي خس جبكو بجهجن سركفتني سري لقلك ريبازاندان ايجار ده سالا نوده ام دبيجن كو بهيفي بن امي بر بالسركفتني هرن بهفدورة رونين ببن بش هفدورة ده ایشف ده امی کلینی گلکی خوش و تایبت بهفدورة درباس بکن به هاتنا سال 2026 شخوا هنا کومین ما ين سراستا باكور اوروجلات سوريا متكارن بيجن كو جحمو بيكاتين جبر كو سوريا بجلك بيكاتين خو يانجي ببرنجيا خوتين اسكره جبر ويجي ما تخصكم شبكي تايبت ده 2026 يانجي غافا كو امبا بيجن 2025 حتى 2026 بكلين جلكي خوش و تايبت درباس بكن شخوا دس بك ده ام بخير حدنا حمو كومين خوتكن وش حمو بيكاتين كل فيدري حاضر سرسالة وبيروز به سرسالة بيروز برنده سرسالة تجي بيروز بجين في هذه الليلة الاستثنائية نودع عاما مضى بما حمله من آمال وتحديات نستقبل عاما جديدا بروح التفاؤل والمحبة اليوم نلتقي على مساحات تجمع القلوب وليس الأسماء نحتفي بالإنسان وليس بأي اختلاف نعم مشاهدينا أهلا بكم أيضا في هذه السهرة الخاصة التي خصصناها لكم على فضائية روناهي للاحتفال بالعام الجديد عام 2026 طبعا هنا أيضا كما ذكرت زميلتي جين مجموعة من الفنانين وأيضا من كافة المكونات عرب وكرد وأيضا سريان نجتمع هنا لنؤكد بأن سوريا جميلة بتنوعها سوريا جميلة بمكوناتها كل عام وأنتم بخير مرة أخرى ونتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا معنا فأهلا بكم بله بنا نهجا شخوا كوما دسبيكي كوب مرة آمادية و أمي البردنجي وان يخوش لاسترانين خوش قهدار بكن كوما شهيد خبات كو لسراستا باكرو رجلات سوريا جيتي ناسكرن وبسترانين خوا ين خوش و آوازين خوين رنگين تي ناسكرن دسبيكي هون بخير هاتن ما مستشخر سرناوي كومي و هوال كدر حسين باخوه ام تخوازن دسبيكي چند پرسان شده بكن ام بنرن سال 2025 چاوا بوره درباس بود ملي کارو خباتین کودان مشاندن به تایبت جید ملی چاند و هنر ده کارو خباته کی چاو دام مشاندن و تتکاری بگشتیجی یعنی تجمر بحثا سال 2025 بکی شو دست بکی ده سر سالا و پیروز به سالا و پیروز به امیر سرناوی کما شهید خبات باجای تربسوی سال 2026 جبو حمو تماشاوان روناهی تیوی و سال جبو گلی کرد جبو گلی عرب گلی سریان ارمن حمو گلنگو بیرو باوریا خو به پروژه را تا دموکراتیک انینا ام توایی گلان و حسکرین آزادی دیکن هلبت جبو پرساوا 2025 با سارکت شیتا کوشین بر خدان آفرینری د الیه چانده دا گوهرتن و گوهرتن گلوی ولاتی چبون برو خواندنا رژیم بعثی دا جبو ما سرکفتنک بو جبر به وی رژیم بعثیا گو 40 سالن گل سر مفهات بو فرض کرن گومانه کاری ام بچاندا خو هنر خو زمان خو ifade بکن ندروجن ایرو دیروکی دا گو 15 سالن شورش روجاواتی دست پیکرن ام جو که قادا چانده وقت هف چاند د افرینریا هنری دا تین گو حیا روجا ایرو به برخدانی هاتی کرن هلبت ام بیجن نرخین گو هاتی داین حیا روجا ایرو نرخین بسالانه سر خبات و تکوشین هاتی داین ام تنی بحثا و شورش روجاوا یا گو بنگی هوی دوگری هفته و هشتان 5 سالیا ریبر آپو هلبتن حمو کدو اماکن ریبر آپو گریلاین سری چیا ام سرسال واجب تایبت پیروز بله و چه استرانج مرا آماده کرنه هون وکا کوما شهید خبات ایسال وکا میوانین تایبت لسر قنالا روناهی تیوی هونی در کفن چه استران و آماده کرنه یعنی جیم استرانه کمین یکو آماده کریه جمره ام بهوره گهداری بکن بله استرانه کمین چیا بر همین کوما شهید خباتا لسر تربس بیه و در دوره بله کرم بله کرم بیش
جهه حوزان و دنگ بجانه شکم نتوری و گیری نانه جهه حوزان و دنگ بجانه شکم نتوری و گیری نانه تربست بیه شوقا گیری و دار و جوان تربست بیه رنگ سید بیه عاشقیه و کبیه لديار توبل هف جيفيانه لبخش مزنتم ديلانه لديار توبل هف جيفيانه لبخش مزنتم ديلانه تربس بيه شقاقري ودار وجابان تربس بيه رنسيب بيه عاشقتيه وكبيه باشه آبی گران گریانم سملاگنم دستار هیرانم باشه آبی گران گریانم سملاگنم دستار هیرانم تربست بیه شوقا گری و دار و جوان تربست بیه رنسیب بیه عاشقیه و کبیه تربست بیه شواگری و دار و جوان تربست بیه رنگسید بیه عاشقیه و کبیه بله گلک سپاس دنگو هستی و صعبه از خوازم پرسکی دن بکم یعنی هون وکا هنرمند تشتا هری باکش کو ای سال بوره در باس وان جیبویره هری باکش کو ای سال بوره در باس بوچو یعنی علیه ام بجین چندی هنری دا گشتی سر آستا سر آستا با کرو رجلات سوری بتایبت جید علیه سیاسی ده هنه که ام بحثی بکن بله راست انهاش خوا یعنی جبون ما راستی خونک بو هلبت ای سال دارو خواندن رژیم بعث دم او بو یاد دو ام بیر نکن بانگا اشتی و جواک دموکراتیک بو یعنی یا گو هر کسی بنده بو تکوشینا 50 سالیا ریبر آپو گودروژه کی وهادا دناف شرو پفچونین دروجلاتا نویدن تینا کرن تایبت جی باندورا خود سر باکو رجلات سوری وک پروژه نتوا دموکراتیک یا گوته ده بدناوی ریوبریا خود سر خوب جه کربو هر بتش بو و گلان نفسک بو هر گلی خود ناوی پروژه ده جه خو گرت جبو خو جبو چاندا خو جبو سیاست خو جبو هیزا خو یا هندورین لسر آخا خو بکاربن خو ifade بکن 15 سالن وی شورشی قدهان بو وی سالجی او رژیم بحث هات هلوشاندن هلبت افغان گاشتی و جواک دموکراتیک جی یا گوریبر آپو دست پیکر گوهشت ایدی ام تایبت دنابرما و دولتا ترک دنابرما و رژیم انهایا گل سر حکم دنابرما و دولتین در دور دنابرما و پیکاتین در دور ام بکاربن چاوب هاورا پیک و جیان به هاورا جیان بکن به هاورا دوی ولاتی دا به همی رنگان به پر رنگیا نتوان ام بکاربن ده بهتر و پروژه دا
ام جه خو بگرن هر کس خودنا ودا ifade بکی ام دزانن ددم رژیم دا تن یک زمان یک آل یک سیاست یک پارتی بله هبو شوان اف هاجی گوهرتن هول دنکو به همان رنگی تبگرن راستا او البته او سر ام مثلا ذهنیتا دخوازن دگور و سلطه و دستلاداریا گو بدست خستنا دخوازن وی گلی همان دمه دریا ام بیجن زاگون و قانون آداد دریا تشتکی گود خوازن تن یک عالی بمشی همان دمه گو رژیما بعث هات بو مشاندن خوازن عینی رنگ عینی قالب مشن ده ام دزانن ببر خدانیا یا پگی یا پجه هزین من قصده شهیدین 14,000 شهیدین گوما دوی شورش دادین کدا گلی ما ام بیجن فکر ریبر آپو اف همی گوهرتن و رنگین هی هلبت جبوا خوا خطری دبینن جبر ناخوازن که دموکراتیک همو قلب رنگی خوا هر کس بزمانی خوا بهنر خوا بچند خوا ifade بکی دخوازن مرکزی کی ناوندی هر تشت بریار و قانون و زاگونان نگور خوا بندمشان بله بله گلک سپاس نهاجی ام درفتی بدن حوالین خوین پیک هاتین دنجی به تایبت ام بر خودن جم حوالا خورنده أيضا مشاهدينا يشاركنا في هذه السهرة الفنان مايكل شمعون وأيضا العازف هاغوب قوشيان من الجمعية الثقافية السريانية. أهلا بكم على شاشة روناهي وفي هذه السهرة الخاصة بمناسبة الله يسلمك الله يسلمك يا رب. شكرا كثير وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين وشكرا لهالاستضافة الحلوة وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. حابين نعرف شو هي رسالتكم بالسنة الجديدة أنتم كأهلنا السريان. أكيد رسالتنا هي المحبة والسلام بين كل أطياف مجتمعنا مثل ما تعودنا سوريا فيها من كل المكونات السريان وأخواننا الكرد والعرب. إن شاء الله دائما هيك عمرانة بالمحبة وكل سنة وأنتم سالمين يا رب. وأنتم سالمين. تفضلوا شو حابين تسمعونا اليوم رح نترك لكم المجال. تفضلوا. هلا هلا بغرم شعلو شهرانو منهر خو لليانو رخرم شعلو شهرانو منهر خو لليانو على عيني وعلى ريشي بشينو بو مثيانو على عيني وعلى ريشي بشينو بو مثيانو شنو شوك اليوم كلينا عام حدودي لكفوي شنو شوك اليوم كل حامي حبيبي تيدي كل حامي حبيبي تيدي كوسو خليو وحامليو كوسو خليو وحامليو برخرم شعلو شهرانو منهر خو لليانو رخرم شعلو شهرانو منهر خو لليانو على عيني وعلى ريشي وبشينو بو مثيانو على عيني وعلى ريشي بشينو بو مثيانو. داودي شكرا. شكرا يعطيك العافية. يسلموا يعطيك العافية أستاذ. بینن هجان هجی هنرمندک دن یا گلکی هجا و دنگ خوش مرا آماده کو دنگی وی جیتیای کرمنج ددا اولان هنرمند نوروز عفرین جیل و داره مرا آماده دما باش به شب واجب و سرسالا و پیروز به دما واجب باش به سرسالا واجی همیان پیروز به ایرو ام کیف خوشن شب خا
ام و به هفرا در باز کرد. گلک سپاس تهر هبی. هفال نوروز دست بک اسپرسه کشته بکم. یعنی دنوا اوقا سالن رژیما بعسیده. كول عفريني جي هم جي بشتي كونج عفريني كوش بربون لباكرو رجلاتي سوريا وقالك سالين بإيش در باسكرن بتايبت جي دما ريجيما بعسيدا ونتكاري وقجن بتايبت ونكاري بون هنا راخوا بسربستي بيك بينن انجي دناف جوا كده ريجيمي او ميجي چاندبو كونا بجن هم شمالي در كوا هم جي بسترينا يعني حتى آستكي جن نافا جوا كده هاتبو تنكره بهالوشينا رژیما بعسیره و افگارتنین کوچیبون بتایبت جی هیویک الجم جنان چیبو کو ادی و ما فی خوب دست بخن لما برواجی و اکیدیت اما الباکور رجلات سوریه نها سیستمک هیا بتایبت جی پشتی شورش روجاوای کردستانی ناوندن چاند هنری هنه و حتی استکی جی امتکارن بیجن کو جن بسربستی هنر خوا پیشکش دکن یعنی تچجو داهیه دناورا سالین نها و سالین بریدت بینه هلبت جداتین پر جداتین گرینگ دما بره تی بیرامن و ایرو از دناوا ویل و تفگری دامه هلبت تشتن پر گاون پر مزن هنه به تایبت د شورش روز آوادا آکو جن بویا پیشنگ و شورشه و جنه سرکشی و شورشه کری هلبت ام پر کف خاشن و ام پی سر بلندن هولدان ما روزانه گاوین بره دبن زخت و زحمتی رژیم سوریه دا کو قدخبو حرتش قدخبو حرتش دناف چاند که دو حرتش تایبت زمانی کردی تایبت زمانی کردی تایبت استرانی کردی تایبت جن در کوه کولانا جن در کوه سردکا جن به هنرمند به جن به پیشکشوان به جن به قهرمان به جن به شورشگر به جن به ریوبر به هر تشت جبو کردا قدخه بو لی ایرو ام به وی روژه و به وی گاوه کو به تمن هری گران بها هاتنه داین کو ایرو ام وکا جن کرد و حمی پیکاته دناف دا ام سربلندن و ام کیف خوشی آخا تینن زمان لی به تکوشینه که هیرو ام و آزادیه تیدا هنه و ام پیسر بلند بله تجبو ویکی چید بیجی یعنی لهرمین کنها دبن حکومتا دبن دستی حکومتا و گوهیز سوریه ده یا جی حکومتا و گوهیز سوریه یا نول و داری سروره کو جن نابه درکوین یعنی ما گلک بویرین به ایش دیتن بتایبتی لسر مدیا دیجیتال کوهاتن بلاف کرن یعنی لدیجی هنرینه نرینا تا درباری ویکی چیه نرینا من جاره کدن دخوازن اف گاوین د شورش روز آوادا آب کو به شورش جنیاتی دست بکرن دخوازن و گاوه جاره کدن بر پی بکن دخوازن جاره کدن رنگ رش لجر بجلو برگین رنگ رش به جنا جنی بخملینن اف دست کفتین کو جنگشتی بیا پیشنگ ایرو دخوازن جاره کده قرب کن لی هلوستا ما وکا جن وکا هنرمند وکا حر دكجن قاضي دابن هالوستا ما لدجي ويقر كرني وعم دبين تجاري جن جارة كدن قاوا باشتانا فيجن وهرتم اي سر بلند بن وقاوين آزاد باويجن بلش با بشوه چمرا آماده کریه ام بهبره لیگو هدار بکن جبو بشوه امه دنگ بیجی که هم قطع که و پشرا سترانك جبر همه می عفرینه امه بیجن بله کرم بکن دل
بله گلک سپاس جبو هوالین ماین موزیک جنجی گلک سپاس جبوه نه جی بینرن هجا ام بینرن هوالین ما یندن یعنی جبک هاته یندن چا ما دکرنم دی صبری خوب دن جمرنده. وصلنا إلى الرقة. نرحب بكم مجددا الفنانة دلجين خليل وأيضا الفنان طلحة الحسن والعازف أيضا فراس قمر. أهلا بكم في هذه السهرة. حين نتذكر مدينة الرقة أو نقول مدينة الرقة تورد إلى أذهاننا الكثير من المراحل. لن نتذكر تلك المراحل التي سبقت والتي مضت وعاشتها مدينة الرقة. اليوم مدينة الرقة وأنتم كفنانون، ما هي الرسالة التي توجهونها للعالم بالتجربة التي تعيشها مناطق شمال شرق سوريا عن العيش المشترك؟ رسالتكم إلى سوريا الجديدة. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا. أول شيء بدي أشكركم جميعا، أشكر الفنانين العازفين، أشكر قناة روناهي. مساءكم فرات، مساءكم زي زفون، وأشكر القائم على هذا العمل. احنا رسالتنا إن شاء الله بدنا السلام يا عم إن شاء الله، بالألحان والأغاني والفرح والهزودات الجميلة. يعني هذا رسالتنا إلى سوريا، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سوريا مزدهرة بوجود الفنانين وبوجود شعبها الغالي. حياكم الله. إن شاء الله. متحمسين نسمع أغاني فراتية من تراث الرقة الجميل. إن شاء الله. الفقرة الأولى راح نسمعكم أغنية نهديها لسوريا الأم إن شاء الله بلدنا، وأهديكم إياها جميعا إن شاء الله. شكرا. دخيلك يا ربي يا ربي تحفظ لي سوريا، ادعي لها من قلبي ما حدا يأذيها. دخيلك يا ربي يا ربي تحفظ لي سوريا. سوريا بلد الحلوين أهلها كلن وطنيين. سوريا بلد الحلوين أهلها كلن وطنيين. إسلام ومسيحيين أخوي بسوريا. إسلام ومسيحيين أخوي بسوريا. إسلام ومسيحيين أخوي بسوريا. مسيحيين أخوي بسوريا. لو قوي بدها تفرقهن والله ما فيا. بدعي لها من قلبي ما حدا يأذيها. دخيلك يا ربي يا ربي تحفظ لي سوريا. سوريا حاميها ربي شمال جنوبي شرقي غربي. حاميها ربي شمال جنوبي شرقي غربي. سوريا حاميها ربي شمال جنوبي شرقي غربي. سوريا حاميها ربي شمال جنوبي شرقي وغربي. وما بتسواها الدنيا حب من تراب سوريا. بتسواها الدنيا حب من
تراب سوريا، وما بتسواها الدنيا حب من تراب سوريا، تسواها الدنيا حب من تراب سوريا. منموت وما رح نتركها تنزل سوريا. ادعي لها من قلبي ما حدا يأذيها، دخيلك يا ربي تحفظ لي سوريا. أنا بدعي لها من قلبي ما حدا يأذيها، دخيلك يا ربي يا ربي تحفظ لي سوريا. دخيلك يا ربي يا ربي تحفظ لي سوريا. شكرا ويعطيك العافية. دلجين رح تسمعينا شيء؟ تفضلي. شبيك وتوى القمر غابي، جاك النوم وريتك هدى بدابي. الخاطر عين ومن جانا يتعلل على سراج، وهاللي بالغيابي يما شبيك وتوى القمر غابي، جاك النوم ريتك هدى بدابي. الخاطر عين ومن جانا يتعلق على سراج، وهاللي بالغيابي. بعلو صوتي وعلى السراج خلي الحلو يفوتي. لولا العيب صحت بعلو صوتي على السراج وخلى الحلو يفوتي. ويما النار تصلي بقلب جوتي، ويما النار تصلي بقلب جوتي. ودمع العين بلزيج الثيابي، ودمع العين بلزيج الثيابي. يما شبيك وتوى القمر غابي، جاك النوم وريتك هدى بدابي. الخاطر عين ومن جانا يتعلق على سراج، وهاللي بالغيابي. مرج الهوى قابلي ودوم بنار راعي الهوى ما بلي. يما شبيك ومرج الهوى قابلي ودوم بنار راعى الهوى ما بلي. طيب النوم من
ذابي يوم شبيج دوا القمر غابي جاك النوم وريتك هدى بدابي خاطر عين من جانا يتعلق على سراج وهاللي بالغيابي يوم ما شبيت تو القمر غابي جاك النوم ريتك هدى بدابي خاطر عين من جانا يتعلل على السراج وهاللي بالغيابي. شكرا. بنرجع لعندك جين. بله يعطيكم العافية. بنرنهجا نها پیامک گرینگ می باره پرو بکن پیاما سر ساله یانجی پیاما سال 2026 به تایبجی یا هفسر و کدایره تکلین در و یاری و بریا خسرا با کرورجلات سوریه برزیل هم احمد ام بهبره لپیاما یو گهدار بکن. سالا نو لجنان لحمو قلن سوري بحمو بيكاتين ويفا علوي درزي كرد عرب سوريان تركمان أرمني تشركس لهر كسكي لحمو قلن سوري از بيروز دكم بهيفي ما سالا نو براستي ببي سالا عشتي سالا ديمقراطيك بنا سوري سالا چارەسەریە سیاسی و بداویکردنا هەموو ئێش و ئازارên ئێک و bi ساڵانە gelê Sûrî tevahî dibin zaxt û siyasetên înkar êk û rejîma behs bi rêva birine bi rûxandina wê re hêviyeke nû derket ortê hêviye ku bi rastî Sûriyeke nû bê avakirin ji bûna wê em salekê li pişt xwe mêze bikin li vê salê çi hat kirin salek ku hêviye istiqrarê tê de hebû hêviya avakirinê tê de hebû hêviya bi rastî Sûriyeke nû were avakirin hebû hemû gelê Sûrî bi vê rojê şabû hemû gelê Sûrî xwastin ku bi rastî êdî êş û azara li şûn xwe bihêlin lê di hundirê vê salê de tiştê ku me dît hîn jî ew êş û azar berdewam in پشتی سالێکی جی مخابن ئەم هینا بەحسا yani قەتڵامە و خەتەری و تهدیدان دکن دوجار علەوی ڕوبڕووی قەتڵامەتێن دروزی ئیریشێن گران سەروان چی بوون هەروەها خریستیان دبن تهدیدێکی گراندانە ڕەوشێک لە هەندر سووری هەیە ڕەوشێک گرانە ji her demê zêdetir em wiha dibêjin pêwîst e diyalogeke hundirîn navbera Sûriyan giştî de çê bibe dibek dest pê bibe ev xal pir bi taybet hate ihmal kirin hat piştguhkirin û ev xal xaleke herî girîng û masîriye ji bo hemû gelê Sûrî yani ji bo ku em karibin êş û azara li şûn xwe bihêlin pêwîstî bi diyalogekî berfireh rastîn heye ne ku pêşberî dunyayê tenê bêjin Sûriya nava xwe de diyaloge kir dibê rêveberiya Şam vê nazanibê bê diyaloga hundirîn tu carî ev pirsgirêk bi dawî nabin berûvacî wê xîtab û zimanê heyî zimanekî gelek zêde di nava pêkhateyên gelî Sûrî de kîn û nefretê bide avakirin rêl pêşiya şerra vedike rêl pêşiya hevdû tunekirinê vedike bi vê şêwazî dibin siha rêveberiya Şam da yan jî rêveberiya Sûrî da ev qasa pirsgirêk werin jiyan kirin bi tu carî ev rêveberî wê nikaribe bi şeklekî tenduristî vê welatî birêve bibe dibe ku eqlê hebe eqlekî ku mejiyê ku Sûrî bi hevbeşî werê rêvebirin hevbeşiya ku her kesek bi nasnamaya xwe netewî nasnamaya xwe yê olî li ser vê axê wek xelkê herî kevnare ê dîrokî li ser axa xwe jiyan dike di avakirina Sûrî de rol dileyze xwe tê de dibîne nasnama xwe tê de misoger dike ziman û çandê xwe tê de misoger dike li ser vî esasî
د ناوبرا هرمên Sûrî giştî da parvekirina berpirsyariyê. Berpirsiyariyeke ku her herêmek karibe xub xwe xebrêve bibe. Bi şamêra di nava koordînasyoneke xurt de be, yekbûna axa vî welatî biparêze, ewlehiya wê hemû gelê Sûrî bigire ser xwe, xwe biparêzin li beramber hemû rengê xeteriyan, li beramber hemû rengên mudaxelên derva, karibe bi rastî Sûriye bibe Sûriyeke heqîqî. Di nava vê rewşê da jin bi taybet roleke wê girîng heye. Tevlîbûna xwe jin dikare rola herî xurt di avakirina Sûriyê de bilîze. Jinan gelek êş û azar kişandin, zarokê xwe wenda kirin, hevjînê xwe wenda kirin, penaber bû, rûbirûyê hemû rengên qirkirinê hatin jin, hem li ciyên penaberiyê hem di hundirê welat da. Ji bûna vê bi destê jin bi keda jinê Sûriya nû a bi nêrîna jin dikare were avakirin. Ji bo ya di Sûriya nû da misûger dibe jin hebe. Bê jin cardin Sûriya ku were avakirin wê Sûriyeke bingehê wê da her daîm derfetê ku şer werin avakirin tê de heye. Ji bo ya jin nebe nabe. Her wiha ciwan. Ciwanên ku herî zêdetir jiyana xwe di va salên bihûrî da jiyana xweşdestan di nava şera de. Ewana bûn kutikê ku her daîm şer li ser gur bûye. Jiyana xweşdestane hatine qetil kirin, boyîne lîstûka her aliyekî ku xastine di hundirê Sûrî de şerekî derxîne ji bo ku bercewendiyê xwe têda biparêze. Ji bo ciwanan ez carekî dî pêşerojeke nû dibêjim. Dibe ku ciwan li asta Sûrî da bifikirin ciwan di Sûriya nû da dibe çawa. Rolê wan çi be? Wê çawa nebin pizot yan jî nebin kutikê ku agirê Sûrî carekî dî gur bikin. Kesên ku sîlah girtine destê xwe li hemû qadên Sûrî bi şiarekî va, bi gotinekî va, tu di meyzînê hemen satora digirin dest xwe, sîlaha digirin dest xwe û ji bo kuştinê her daîm hazirin. Ev rewşeke gelek xeter e di hundirê Sûrî de derketiye ortaya. Di sala nû da banga me ev e. Her ciwanek li kê derê bê, yekemîn şûna wê çekî dibe li ser avakirina aşîtiyê kar bike. Dibe li ser avakirina aramiyê kar bike. Dibe li ser demokratîkbûnê bifikir. Li ser vê esasî enerjiya ciwana, hêza ciwana dibe nebe hêzeke texrîbkar, dibe bibe hêzeke avakar. Li ser vê esasî cardin ji bo ciwana jî banga me ev e ku roleke erênî di tefandin û tefandina agir de, kuştina agir de û avakirina aştiyê de. Aramiyê li vî welatî li ser vê esasî dibe ciwan xwedî rol bin. Ji bûna vê banga me ev e yan jî nêrîna me ev e, banga me ev e di Sûriya nû da Sûriyeke demokratîk ji bo hemû gelan em bihêvîne ev siyasetên dijber ji bingehê mezheb derdikeve ortaya, taife derdikeve ortaya. Sunnî li dijî Elewî, Elewî li dijî Sunnî û her wiha li dijî Durziya, Durzî li dijî Sunniya. Ev bi dawî bibe. Ev rewşeke gelek xeter e, Sûrî ber bi hilweşîneke mezin vedibe, rêl pêşiya qetlamên mezin vedike, dibe ku ev bi dawî bibe. Di sala nû de her aliyek, her taîfak aliyê xwe de rûne bifikre. Banga min ji bo Sunniya jî heye. Sunniyên ku di dema rejîma behs da xwe dibînin ku ewana bi destê Elewiya hatin kuştin. Rastiyek wisa heye ku sîstema hebûn ne sîstemeke tenê Elewî bûn. Sunnî gelek zêde di nava wê sîstemê de hebûn. Ê ku zordarî dikirin hêjmareke baş Sunnî tê de hebûn. Ji bo vêya dibe ev şerê heyî, ev kîn û nefreta heyî nebe nekeve çerçeva mezhebiyetê. Kesê ku zulm kiriye dibe hesabê xwe bide. Lê ev ya
بن ناوی کو ظلم کریه ام هر کسی کی تیخن سوشتار و سروی اساسی کشتن میدانی چه ببن اوایا ریل پیشیا خون رجاندنه کی و دکی کو پشتی ویا زحمت کو وره سکناندن جبو و خطریه که پرمازن ام دبینن ده هندری سوری دا دبید وی واری دا ریو بریا شام جی لسر وی اساسی هشیار به و کسین کو بناوی برماهین رژیمه یانجی اویا وک شعاره که هر تم تی دیناندن و دبن وی ناوی دا قرکرن تین کرن اویا بیرا واستاندن الباکور رجلاتی سوری سیستمک هاتیه آوا کرن اتفاقیه ده آدار هاتیه امضا کرن و اتفاقیه ام گرینگ دبینن ویل هف کرن ام گرینگ دبینن و ام دبیجن جبو پیک آنیندنا ویل هف کرنه زودترین وقت گاوارن آویتن داکو ام کاربن ریل پیشیه قرکرنن دن بگرن اصرارا گلی سوری جواکا سوری د دموکراتیک بونه دایا اصرارا جواکا سوری دخوره و برنه دایا بانک و دنگن پر بلند درد که بنورسه جبونا و ناسنامه نتوی همو ناسنامه همو گل به ناسنامه خو د دستور سوری دا بجه ببن تدا رول بلیزن بنویسینن به هفدورا داکو ام کاربن سوریا نو آکو هر کسک برومت بشتار دبه خودی دا دبینه خودی لی درد که ده پاریزه ببینه لسر وی اساسی هیویه ما مزنن ده واری پیش خستنا حوار دیالوگه که راست بنگهین جدی دوی ساله دا لپیش بکه داکو سوریا نو ام به هفدور آوا بکن آبوریا وی ولاتی بر به هلوشینی وده چه اویا پر اشکره تنه به دیمن راگاندنه و سانکی روش باش دبه اویا پرسکره که آبوریا چاره سر ناکی دبه کو ام جواکا خوشی نخاپینن روش آبوری نباشه جبو کو روش آبوری یا جواکی یا گل یا وی ولاتی باش ببه براستی دبه او بریارن گریدای سوری راکرنا جزایا هاتیه پیگانیندن بکوه مریته جبو بکوه مریته دبه گاوین حقیقی اچاره سریه هبن لسر وی اساسی ام جعالی خدا راستی آمدنه کو به همو هیزا خوا هم جبو پیشخستنا چاره سریه سیاسی هم جبو پیگانیندن اتفاقا آداره هم جبو گشدانا آبوریا وی ولاتی ام آمدنه به همو رنگان هم پیمانن چه بکن هم جی ام کاربن دوی واری دا گاوین جدی باویجن دا کو روشا گلی سوری همیجی باش ببه و هر نتوک به ناسنامه خال سر آخا خواب زمان خو بکاربه هم جیان بکه هم پرورده ببینه جاردن جبو سالانو به هیوین مزن کو سالانو براستی ببه سالک آشیتی سالک دموکراتیک بونه سالک چاره سریه سیاسی جبو گشتی سوری سپاس والآن مشاهدينا نسمع إلى هذه الكلمة للسيد حسين عثمان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. مع نهاية عام 2025 نتوجه بالتهنئة والتبريكات لشعوبنا في شمال وشرق سوريا ولجميع المكونات، ونهنئ أيضا عوائل الشهداء الذين سطروا بدماء أبنائهم وبناتهم ملامح بطولية لهذه الإدارة. وأيضا نتوجه لعموم الشعب السوري أيضا بكل مكوناته أيضا بالمعايدة والتبريكات، ونقول كل عام وأنتم بخير، على أمل أن تكون سنة 2026 تحمل في طياتها الكثير من الآمال التي ينتظرها السوريون. ونحن في الإدارة الذاتية أيضا نعول على أبناء مناطقنا في الإدارة الذاتية على أن يكون الغد القادم هو غد مشرق وجميل كما يليق بتضحيات أبنائنا في سوريا بشكل عام وفي مناطق شمال وشرق سوريا. وأيضا نقول بأن سوريا بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائها بكل مكوناتهم، ولا يمكن أن تكون سوريا إلا لجميع أبنائها، فهو وطن يتسع للجميع ووطن شهد تضحيات كبيرة. فبعد سقوط بعد عام على سقوط النظام يجب أن تدرك الإدارة السورية الجديدة
والحكومة الانتقالية أن هذا الوطن يتسع لجميع أبنائه، ويجب أن يكون العام الجديد عام التشاركية، عام البناء، لا عام الأقصاء وعام الاستبداد. من هنا نجدد دعوتنا إلى الحوار السوري من أجل تجاوز الخلافات وتجاوز كل المحن التي يعاني منها شعبنا حاليا ويعاني منها الوطن السوري. ويدنا ممدودة ستبقى إلى الحوار في الإدارة الذاتية لجميع السوريين من أجل مستقبل زاهر لجميع أبناء الوطن. أيضا فيما يخص الأعمال التي أنجزت خلال سنة 2025، قامت الإدارة الذاتية عبر مؤسساتها وهيئاتها وعبر المجالس التنفيذية في جميع المقاطعات بتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كانت مقررة ومعدة في موازنة 2025، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90% لهذه المشاريع. نود أن ننبه أننا ننقد أنفسنا إن قصرنا أو كان من جانبنا هناك أي تقصير في خدمة أبناء شعبنا وأبناء مناطقنا، ونؤكد على جاهزيتنا واستمرارنا أيضا في المضي قدما في العمل من أجل رفع سوية العمل في عام 2026. وأيضا سيكون هناك خطط كبيرة جدا في المشاريع الخدمية القادمة لعام 2026، ونتمنى ونأمل من جميع المؤسسات والإدارات أن تقوم بواجباتها وأن تقوم بعملها بشكل جيد وصحيح. ونحن نعول على مفهوم الحوكمة وعمل المؤسسات الذي يجب أن يكون هناك عمل محوكم، عمل قانوني، عمل مؤسساتي، خاصة أننا في مرحلة حساسة جدا ومهمة جدا تتطلب تضافر جميع الجهود، وسواء من الإدارات الموجودة في هذه المنطقة بالإضافة إلى الشعب الذي ضحى كثيرا، الشعب الذي ما زال ينتظر الكثير. ونقول بإذن الله بأن القادم في عام 2026 سيكون أجمل إن شاء الله بتكاتفنا بتعاضدنا، وإن شاء الله سيكون المستقبل مشرقا من كل الجهات وكل الجوانب المقبلة. إن خطاب الكراهية والتحريض والفتنة لن يخدم أحد سوى أعداء سوريا. اليوم وبعد سقوط نظام الأسد وديكتاتورية البعث التي كانت سائدة خلال 60 عاما، يجب أن نبتعد عن هذه الخطابات المقيتة، ويجب أن يحرم هذا الخطاب، لأن الخطاب التحريضي والخطاب الفتنوي لا يخدم القضية السورية ولا يخدم أبناء الشعب السوري. فبالنهاية كل السوريون ينتظرون مستقبلا زاهرا. أهداف الثورة لم تتحقق، إنما تحقق هدف واحد فقط، وهو هروب وسقوط النظام السابق، النظام الدكتاتوري. أما فيما يتعلق بباقي أهداف الثورة، فالثورة تعني الكرامة، تعني العدالة، وتعني المساواة. الثورة تعني التشاركية، الثورة تعني البناء. نحن ما زلنا نطمح أن تصل سوريا إلى أهداف ثورتها المجيدة، بأن يتشارك جميع السوريين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم في بناء سوريا جديدة، في تحقيق أهداف الثورة، في تحقيق نضال من ضحى من أجل هذه الثورة، من أجل دماء الشهداء الذين ضحوا وأريقت دماؤهم خلال 14 عاما. يجب أن تبنى سوريا بشكل يليق بتضحيات دماء أبنائها ومن مختلف المكونات. فاليوم نحن بحاجة ماسة إلى خطاب توحيدي، لا خطاب تمييزي أو خطاب يدعو إلى التفرقة والعنصرية والتحريض والترهيب والتخوين. اليوم نحتاج إلى خطاب جامع، هذا الخطاب يبني ويؤسس لمرحلة ما بعد سقوط النظام، وليس خطاب يؤدي إلى التفرقة ويؤدي إلى العنصرية والاقتتال الداخلي. يجب أن يكون هناك موقف واحد من هذا الخطاب الذي نشهده في الفترة الأخيرة في كل وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون أيضا للحكومة الانتقالية دور واضح في إيقاف هذه الأصوات، أصوات النشاز التي دائما تحاول ضرب النسيج الوطني في سوريا. فاليوم سوريا هي عبارة عن حديقة أزهار
لا يمكن أن تكتمل هذه الصورة في المستقبل إلا بهذه الألوان الزاهية المتنوعة والفسيفساء الجميلة في سوريا، ونأمل أن يكون للحكماء والعقلاء دور كبير في مستقبل سوريا المشرق الديمقراطي اللامركزي. افسترانجی یا دلداری هنرمنده یا پیشنگین شورش همه چانده شهید مزگین. بله. چکورم به جلو برگردم بشنو بالا به چکورم به جلو برگردم کلام شورش خان مزگینام یاره کلام شورش خان مزگینام یاره اله کترم رویا بر بچیه آوازda شورشه مزگینه لی مزگینه آوازda شورشه دلزیزی لی هوالی آوازda شورشه مزگینه لی مزگینه آوازda شورشه دلزیزی لی هوالی. قال لك سباس جيش بوكما شهيد خبط. هلا كمان بنزين سهرتنا بغنية ثانية من باللغة السريانية. تفضل. لقدم يولنوش لقدم يولنوش حبيب طلبي لقدم يولنوش لو ملاخو ناحت قبينا وطر لحوبو حوبو قود لبينا لقدم يولنوش لقدم يولنوش حبيب طلبي لقدم يولنوش لو ملاخو ناحت قبينا دور لحوبو حوبو قود لبينا سهروا يفوت بهر بعينوتا زلق منوروش حنفضي دوتا قوم بصح إيبا ليه بأزعورو إيمك سيمينك سيمينة ولحمو بريثك حليولي
وانطرحكم مني عتمك ويولي لتمق منا لو بصر منا وحنون تلبة وحيرتد عينا سهروا يفوت بهر بعينوته زلقوا من نوروش حنطدي دوته كوم بصح إيبه ليبي وزعوره إيمك سيمينة وحل مشروره لقدم يلنوشي لقدم يلنوشي حبيب تطلبي لقدم يلنوشي إلو ملاقو ما حد قبينا وتري لي حوبو قود لي بينا وتري لي حوبو قود لي بينا دودي. شكرا. بتشكرك كثير وبتشكر العازف كمان، وهلا نرجع لعند زميلتنا جين. بله گلک سپاس حورو انها بینرن هجامی دیسا وگرن جم هنرمند نوروز عفرین بینرن سرانا درزی ده کجمر آماده کریه چیه کرم مامسته. بله گلک سپاس بو افدنگ و هستن خوش نهاجی بینرن هجام و گرنجم حوالا خواه رندا و منرن به بکاتین مین دن و چه مبدن گهدار کرد ازیجی سپاسیا حوالا ما نوروز بکم سروی دنگی خوش سروی استرانا خوش سپاسیا تدکم نرجع للرقة والأغاني اللي حضرتوا لنا إياها تفضلوا.
تعالى 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 تعال ومر على احبابك. يا خايب تعال ومر على احبابك. اي والله تعالى 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 عليت وما ربح كل من. انا عليت وما ربح كل من. اي والله تعالى 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 اشتكيت عليك عند الله. انا اشتكيت عليك عند الله. اي والله تعالى 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 اشوفك كل ما ترد عثران. الي 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 يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا محسوبة من العمر والليلة نقضيها محسوبة من الدروب والخطوة نمشيها محسوبة من العمر والليلة نقضيها محسوبة من الدروب كل خطوة نمشيها. افرح ولا تنتظر ايامنا اللي تمر. افرح ولا تنتظر ايامنا اللي تمر. ورحلة قطار العمر وسفرة بمرابة خطور. ورحلة قطار العمر وسفرة بمرابة خطور. وش تريد سميها. ويا رايح بهالدروب وانت على ناسك ضيف ضيف. انت على ناسك وينراد ما شرح له لما تحباب وكيف كيف لما تحباب. ويا رايح بهالدروب وانت على ناسك ضيف ضيف. انت على ناسك وينراد ما شرح له لما تحباب وكيف كيف لما تحباب. ولو شفت ليل الشتاء لسعد ظهر الصيف. وصبرك وهي تنجلي وتصير ذكرى وطيف. ولو شفت ليل الشتاء لسعد ظهر الصيف. وصبرك وهي تنجلي وتصير ذكرى وطيف. لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي. لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي. هو ايامنا اللي تمر وسفرة بمرابة خطور. هو ايامنا اللي تمر ورحلة قطار العمر. وش تريد سميها.
من توقفي بنص دروب الدنيا تبقى تدور الدنيا تبقى، والمي صعد للجروب والفخر للناعور الدنيا تبقى، ومن توقفي بنص دروب الدنيا تبقى تدور الدنيا تبقى، والمي صعد للجروب والفخر للناعور الدنيا تبقى، ودور حبيب الوفي يمشي بدرب نور، وعينك على صاحبك تخفى ويظل ناطور، دور حبيب الوفي يمشي بدرب نور، وعينك على صاحبك تخفى ويظل ناطور، لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي، ولا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي، هو ايامنا اللي تمر هو رحلة قطار العمر، هو ايامنا اللي تمر وسفرة بمرابة خطور، وش تريد سميها. بتشكرك كثير فنان طلحت على هالأغنية الجميلة اللي رجعتنا للزمن الجميل، وهلأ رح نسمع لدلجين شو محضرت لنا. تفضلي. هذا الحلو ليه مر سلم عليا، هذا الحلو ليه مر سلم عليا، يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي، يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي، وبلا شعوره تبعى مو بيديا، وبلا شعوره تبعى مو بيديا. سحر هاروت مدري ايش سوالي، سحر هاروت مدري ايش سوالي، احس ان عقلي صار بدمو ليا، احس ان قلبي صار بدمو ليا. هذا الحلو ليه مر سلم عليا، هذا الحلو ليه مر سلم عليا، يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي، يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي، وبلا شعوره تبعى مو بيديا، وبلا شعوره تبعى مو بيديا.
وانا اهواه ورد اكون يمه اموت بتربى احاه يمه اموت بتربى احاه يمه وينكم يا هالي لحقوا عليا وينكم يا هالي لحقوا عليا هذا الحلول مر سلم عليا هذا الحلول مر سلم عليا يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي وبلا شعورة تبعى مو بديا وبلا شعورة تبعى مو بديا هذا الحلول مر سلم عليا هذا الحلول مر سلم عليا يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي يا ناس قولوا لي بس ايش اسوي وبلا شعورة تبعى مو بديا وبلا شعورة تبعى مو بديا كل الشكر دلجين خليل على هذه الأغنية وأيضا كل الشكر للعازف فراس قمر على هذه الألحان. بله رندا گلک سپاس من نهجا نها موزیک جن که آنجا امتکارن بیشن دو موزیک جن لبیداری مرا آمدنه دبکو ما فی آن خار زیاده بحث آن نکر لیم تخازن بشکی موزیک جه آمورا دست وان دا گهدار کن به تایبت جی یا هنرمند فاز چتله و کلک وی جی هنرمند و موزیک جن معاذ احمد هم بخیر هاتن و ام تخازن موزیک که جه آمورا و گهدار بکن یعنی جی بشکی موزیک جه آمورا و گهدار بکن کرم.
بله گلک سپاس و مصطفی آزیچت بله بینر هجا بریا کو ام بداوی بکن شما میپسرانه کی گلکی خوش بداوی بکن کو بر دلی هنر حزن و دلی گلی کرد بتایبت و روجاوای کردستان گلکی خوش و شیرینه بریا کو ام بداوی بکن دست بکم دیسانا به هنرمندن خاین پیکاتین کرد بتایبت ام دیسا بین سرزمان و سپاسیان بکن سرسالان پیروز بکن جه کما شهید خبات اول هنرمند کدر حسین گلک سپاس هنرمند یارا عثمان ام سپاسیات کن سرسالات دیسا جی پیروز به جه کما یما یانجی هنرمندن ماین کو موزیک و با آموران شاهیا مگش کرن شوا مگش کرن هنرمند معاذ احمد و هنرمند و ما مصطفی فواز چتلی اما گلک سپاس کن هر وکی هنرمند و موزیک جن هوگر حسین اما گلکی سپاس کن سرسالا و پیروز به براستیج ام کیف خوش بونج بو آماده بونه و ایرو حوالی مای پاش کامیره جی هوار رامیار حسن ام تا گلکی سپاس کن کوپا لسر اورگه بو بینن هجام هنرمند خویا جنیا گلکی هجا کو شهیا ما خوش و گش کر حوالا ما نوروز عفرین ام تا گلک سپاس کن سرسالا و گشتیا جی پیروز به لی دری بینن هجا ام دیگه هجن داویا شهیا خوا اما خاطری خوش و بخوازن براستی دست مروج به شهیا خوش نابه من نوا خير خوشيه حتى صاله به من نوا خير خوشيه وهي خو نشكين سرساله بيروز به ازيجي وك هبلا خوجين بيجم هنرمندي ماني كرد وموزيك جنجي سباسياوتكن وغون تبلي مبون دبي خلا كده وشخوا بيكاتين ماني عرب وسريانجي الفنان مايكل شمعون والعازف أيضا هاجوب قوشيان وفنانتنا الصاعدة دلجين خليل وأيضا الفنان طلحة الحسن وكمان العازف فراس قمر مشكور. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه السهرة، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. شكرا لكم ونتمنى لكم عاما مليئا بالسلام والاستقرار. إلى اللقاء. جهرنا تاون قصدنا هبيا قلانا قصدنا جهرنا تاون زادية هادن بالتيرجن روج لادن سوار زادية هادن بالتيرجن روج لادن بالشر قلي شورش قارن قهرمان جان خلادن بالشر قلي شورش قارن قهرمان جان خلادن قصدنا هبيا قلانا قصدنا جهرنا تاون قصدنا هبيا قلانا قصدنا جهرنا تاون سليون شركة سوت المالن كل عرب وأرمان سليون شركة سوت المالن فداير وجاقران تو بشورة شان وجان فداير وجاقران تو بشورة شان وجان قصدنا هبيا قلانا
قصدنا جهر نتاوي قصدنا مليون قلانة قصدنا جهر نتاوي